حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل. وي مسيبه julbe ko dum wadi beedo karamokobe cernobe molanabe hibe yubbe gimde be maka wondanede ma e fi bural ngal do gandal be maka wondanede ma al ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamsi ala qadami ya talib al ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafarta wa rabbil lawhi wal qalami وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتظمي واجهد بعزم قوي لن ثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون أصل لم يقم بيدو چرنوبه بيوبي گيمدي بماكي و العلم أشرف مطلوب وطالبه غندل بوري kala ko dabbete o talibajo wonɗo e ɗaɓɓude gandal hara lillahi ko sabi allah on akramahu allah on teddinaymo o ɗo dey akramu kanko ɓuri teddude man yamsi ala qadami on kala yarowo e dow teppe ko jon ganda ɓuri teddude on ɗon ko dow leydi. ya talibal ilmi la tabghi bihi badalan ko an yo talibajo ganda wata ɗaɓɓir gandal ngal ko lontoto e gandal ngal hay e hunde. faqad dhafarta wa rabbil lawhi wal qalami wondenede mo dey amalama a fooliri mi wondiri jomirawo alluwal mahfuz e jomirawo karamongol wondenede mo dey a fooli ɓe maki noon wa qaddisil ilma wa arif qadara hulumatihi wondenede ma laɓɓi gandal ngal wonɗa e jangude ngal etoɗa anda embere gandal ngal wonɗa jangude ngal fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi anda gandal mangal ko wowlugol e ko gollugol e ko neediji duumoɗa e muɗum ko waɗi si talibajo inni janggay ala needi wowlay ko landaka gollay ko lundi bindi ɗum hara yo waw famude hay joni no heddoyi ɓe maki noon waji had bi azmin qawiyin lan sanaa lahu tinnor e tinnare nandanteɗema ko sembude tawa wawata yiditade e ɓawo hay e hunde ɓe maki noon law ya'lamu al-mar'u qadara ilmi lam yanami sinno neɗɗo no anduno embere gandal ko woni e jangude kon tampa nafoore ko Allah on yoɓatama kon wondanede mo jaɓata ɗanade jammano won niyata iji alli wajhi llahi khalisatan wo anniye on waɗu anniyoɗa gandal ngal wonɗa jangude ngal ko sabi allahu tabaraka wa taala ko waɗi innal binaa biduni aslin lam yaqumi si tawi no maadi ndi ala lasli ndi wawata ñiɓude ndi wawata kañum kadi tabitude yo musidɓe julɓe idan ko an yo musidɗo kala wo ko wonɗa e jangude eto tawa gandal ma ngal no hawrodiri e konko allahu tabaraka wa taala yiɗi wela tawa ɗa anniyanimo golle ɗen ɓeɗo ɓe maki wo wa fadlul ilmi wa karamatihi faqad talaba sayyiduna Musa wondenede mo no e ɓural gandal e teddugal gandal annabi Musa alayhi salatu wassalam ɗaɓɓiri e maccuɗo goto moƴƴuɗo yoɓe wondu wiyeteɗo Hudar annabi Musa iwi leydi e leydi yalti ɓe tawi on neɗɗo ɗon ɓe innimo wo hondanede mo won ɗum ɓe tawi neɗɗo on ɗon ɓe inni fa wajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما الله إن النبي موسى يهتوي جيادو غوتو e jiyaado amen mo andantede mo men okkori mo yurmede amen men okkori mo gandal o do dey gandal ngal no iwri ko am min Allah tabaraka wa taala qala lahu Musa annabi Musa don andi ko hondu daɓɓirimo hal attabi'uka ala an tuallimani ene a accata mi jokkama mi wona wondiɗo maɗa mi wona talibajo maɗa an yohudar ala an tuallimani fiya a jannan mimma ullimta rushda konko jannaɗa tawi ko peewal mi tori kema
accu mi immo yaaden mi janga feewal ngal e jungo maɗa. Idal musidɓe julɓe, ɓay waktu no yahude en jonnayi gooto e taliba ɓen woni Ibrahim o jangane neldale makko sakkitini ni ɓawoɗo musidɓe julɓe jonnen Muhammad Ba kanko kañum kadi o ardane neldale makko sakkitini ɗin. Elwanami ya Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوا فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من خصلين لا يأكله إلا الخاطئون. ما شاء الله ما شاء الله. إذا المسيب جلب إلى جند كيون كدي تشرنا محمد با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويوم يعصاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله musidɓe julɓe oɗo welo welo qur'anul karim hino yaltude e markaz men sakkitaɗo udditeɗo woni markaz Khalid ibn al-Walid haɗa noon musidɓe mi innuno wondanede ma miɗo udditi daara wonɗo Tiwawol Peul wonaɗo e jannede ko wiyete kon e alqur'anul karim e français on ko wono noon kañum kadi en même temps ɓe janngorde anglais on ko won noon kañum kadi en même temps lan ƴettude jiwuɓe e sukaɓe kañum kadi e on ɗon daara idan no musidɓe julɓe kala faalaɗo yen humpodir no wawi lan noddude e numéro an on 77 783 66 50 77 783 66 50 idan musidɓe julɓe hiɗen yettina ɗo kañum kadi nelal gotal woni wiyeteɓe ceerno Aboubacry yiɗuɓe o émission gandal e faamuɓe joɗori ɗo télémile feendo ɗo wondanede maɓe hiwro ɓen ɗon ko wondunoɓe e amen nokku wiyeteɗo Wakam ɓe maki o wondanedema ɓawo simi ari ko émission ɗo yomi yettinanɓe nelal ɓe hiwrade Oustaz Abdourahmane e Hamid Ba ko wonnon kañum kadi e Ibrahima e ceerno Ramadan e Fawdani e Mouhammad Saleh ɓe maki ɓe hiwro fof goto kala e muɗum ɓe hiwrikemo ɓe inni wo hay joni kamɓe heɓe telimile so tawi Allahu tabaraka wa taala newni haray ɓe hewti hikka ɗon kañum kadi musidɓe julɓe hiɗen jarna buy woni ɓeɗo ceernoɓe Oustaz Abdourahmane ɓe annantedema ɓe yalti ɓe yeehi ɗo e leydi Guinée Bissau ɓe noddi toon waɗgol da'wa hiɓe nodda e lawol Allahu tabaraka wa taala won Allah inniri noon ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum on yii ɓeɗo ɓe tinnori ɓe wakkili e noddangol law Allah o ɓe heɓi ko fanɗi wo ko fawi temedere tuubuɓe silmuɓe naati e kaɗo diina idan hiɗen jarna Oustaz Abdourahmane allahu tabaraka wa taala tabintimɓe yo allahu tabaraka wa taala hebbinan en sifo ɓe ceernoɓe noddoɓe naada heferaɓen ittaɓe kefrankaku adda ɓe kaɗo diina ande nde ɗo golle ko ɗe wonno golle ko annabajo on imminirano woni li yukhrija nnasa min adh-dhulumati ila an-nur ko yoɓe yalti yimɓe ɓen e niwre kefrankaku ɓe adda ɓe annora islam idan noon hiɗen jarna ɓeɗo ceernoɓe duwanoɓe ɓawɗo musidɓe julɓe émission meɗen on ko ɗo woni haaɗude kono noon haare hiɗe jonnude Ibrahima konnguli makko sakkiti ɗin aywa nam ko ndu wona sakkitorde duwanade ɗo mawɓe am ɓe yoɓana e welam ɓen ray miɗo jarna ɓe yoɓana e welam mi weltanikeɓe e ustadi am fof fopp mi weltanike ɓe biro an baben an jaja an koto an fami an on fopp kawuraɓe an bappiraɓe an fopp miɗo jarna ɓe ustadi ɓe am ɓe aray mi weltanike ɓe machallah idan Ibrahima weltanike on fof dal nani o accali hay o goto aywa nam Mouhammad kombo sakkitortoɗa hiwro babe ma nenama baban henena lan hiwroɓe lan hiwro ustaz mi weltani keɓe mi weltanima ɓe yoɓana ɓe an lan janga mi weltani keɓe ɓe adduɓe lan ga ɓe janga min lan janga da Khalid ibn al-Walid machallah idan noon o ko haali pulal
kono fayda kolo fof ko ɓurta nande idan noon en forcimo yo wowlu polal ko wawata kono noon hiɗen weltanimo boy ceerno mouhammad pay ko wakkili ko kañum kadi no janga qur'anul karim idan noon musidɓe julɓe en so tawi Allah hoddiri en e yontere hannde émission moɗon e télé moɗon o woni émission gandal e faamu télé mon waɗaɗo barke jama tv hiɗen tori ɗum allahu tabaraka wa taala julnata balɗe e jon nokku o julna balɗe mawɓe maɓɓe mawɓe meɗen julnana en balɗe en fof dikkinana en nawnuɓe ɓen fof allahu tabaraka wa taala jogiti lekki hara hiɗen tori nde allahu tabaraka wa taala dikkinta kala ɓiɓɓe julɓe nawnuɓe yo allahu tabaraka wa taala dikkinɓe hiɗen inna allahumma anta shafi la shifau illa shifauka نسألك أن تشفع جميع مرضى المسلمين hare musidɓe julɓe hiɗen tori allahu tabaraka wa taala nde o dikkinante en denanagal nawnuɓe julɓe ɓen hare no musidɓe julɓe ko ɗo wonde e darade émission o so tawi allah hoddiri en e yontere hannde si alah sara on juulama aqulu ma tasmau min adicri wal ayati وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته